And we are up. Naglisod po ko. Naglisod. 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 And we are here. Tinago Falls is it, guys. Beautiful, right? That's Tinago Falls, guys. Located at Naval Biliran. You see, this place is very amazing. Cold water, cool temperature, nice view, and everything. But before that, let's rewind backwards. Na 2,000 daw. Magi mo dire. Asa man? Sabang ko na discount. Sige, patali. Ay, kaligo na mi. Init na kayo. Sige. Sige, salamat. Okay guys, ready ng kasal ha? Ready ng kasal. Nana, padong na ang bride. Backboard na. Guys, kita tanan. Oh my God, finally! Hello? Oh, tradisyon ba? Sa ba rin? Slow motion? Kung wala ka nang Kita kwartang para ba? Strumping mga to. Bye! So guys, we're here waiting no sa kasakyanan namo kay we're divided into half. It's because daghan na kami mga tugon, so ang pakimig multi-cab good for 2,000 peso, no? So ingon ang driver guys 20 minutes pero hapit na mag 1 hour. We're still waiting. Kapag kayo huwat guys. Ang among buhaton nga to guys is ikabot, maligo, kahuman. Muli dito. So awan nga human naman ng hapon na kayo. Kaya na muli. No? See? Nagami ay. Nagbuhat nga to guys. So, minihar mo si guhat na guys. Sig lingkod-lingkod. No? Marang bang boys. Nagbuhat sa Kuya driver, bumalik ka na please. Nandito po tayo sa Bipso para masaksakan ang scuaa 2019. Ako po si Grab Disway, nagkakatutok 24 oras. Meron po tayong i-interviewin na isang mahusay na manglalaro. Isa po siyang tennis player. Magandang gabi ba yan? Anong masasabi mo sa scuaa 2019? Ano? Anong masasabi mo sa scuaa 2019? No comment. Uy! Walang comment! Bye! Everybody. Okay, let's go. Lubits. Abot na gini sa Tinago Falls sa gawas. So na nga guys sa Tinago Falls. Woo! So guys, Tinago Falls. So tara mga tsunate. Let's go. So, padulong natin sa ubos. So, na-arty sa ubos ang ilang Tinago Falls. Doon na kayo. Ika sa babaw. Mo step lang ka o mga 100 steps. Then, makita na ang Tinago Falls. Nambaw lagi dia. Yup, ready to swim. Nambaw lagi dia. Entrance. Yo, what's up, yo?
Are you ready to swim, bro? Yo! Ano itong tour guide, guys? Si Roji. Roji, what's up? Roji. Okay, we are now entering. Yeah, yo. Can you hear that? Can you hear it? Tinago Falls! Tapos sulod niyo guys, sa Tinago Falls. No? Dumog na kayo nyo ang bana sa tubig. Yeah. Yeah. Dope, bro! It's dope! They're dope. And we are here! Hey, what's up? And we're going up. And we are up. Naglisod po ko. Naglisod. And we are here! Tinago Falls is it, guys? Can you see that? Tinago Falls! Woo! Hi sir! What's up? Kumusta man sir? Okay lang. So guys, sumana mi nag swimming no? Manghuli na mi guys. So, humana gyud. Woo! So guys, manghuli na mi. Let's go! What's up? So guys, if mga gani mo dapat na dumi service kay karon nabiyaan na sad mi kay wala may sakyanan. Puno na sa wala signal, wala sakyanan. Akon paglamok. Daghan ta manguli. Pagdala mo sakyanan ha, pagdala mo sakyanan. Always jud na. Kung saka mo diri pagda ako na mag-off, ilamokon gano. Waterproof na off. Brad, ngit-ngit na Brad. Kaayo.